Assalamu alaikum туғандар. Бүгін бізде обзорда Kia K5 2016 жыл 11 ай. Машина состояниясы өтө жакшы экен. Ол жерде LED фаралары менен. Машина такси болгон, 450 000 родной пробегинде. Машина полностью в родном окрасе. Машина таза. Гейн такси, частный. Шундай. Сыртында кырылган, чийилген жерлери такыр жок. Бордюр жеген жерлери жок. Бамперлеринде дагы, кузовунда дагы жок, полностью таза. Шундай бир жакшы нерсе бүгүн бизге обзорго чыгып атат. Иншалла баасы дагы жөндүү. Бисмилла деп краскасынан баштай берели анда. Капот 126, крыло 94, 89 родной, 121 родной, 118 родной, 119 родной, 118 родной, 121 родной, 80 родной, 120, крышка багажника 108, 120, крыло 118, 78, 121 родной, 116 родной, 118 родной, крышкасы 109 родной, ешігі 115 родной, 106 родной, бұл жақ крылосы дағы 89, 83, 109. Демек жалпы айта тұрған болсақ, машина полностью в родном окрасе шықты. Бисмилла деп анда артқы багажнигінен баштай берели. Бұл жақтары полностью өзінің родной герметиктерінде. Бұл жағы дағы полностью өзінің родной герметиктерінде. Қазандары тексеріп қойылы. Бұл жақтары полностью родной. Арттан бұлары болған емес. Запаска домкрат на месте. LPG. Газовое оборудование 5-го поколения. Кейін арқасына өтелі. Бисмиллахиррахманиррахим. Дверной панельдері полностью таза. Бұл жағы дағы чехол менен қолданған екен. Таза. Дверной панели полностью таза. Ол жерінде біраз кожасы кетіп қалған екен, бірақ насквозь айырылған емес. Бүтіп қойса болады. Номері шешілген. Такси. Шындай. Иншалла. Бұл жақта дверной панели да водительский таза. Стикері 2016 жыл. Бұл жағы 2016-11 ай, 30 күн. Водительский сиденьяның мынау жерінен біраз насквозь айырылып тұр. Мұны да восстановить етіп қойса болады. Бұл жағы осы сыртқы кожасы ле. Бұл жөнеле желім. Бойы кішінекей бірге шайдаған оқшайды. Шыны қойып алып тұр. Шында айтылғандар. Машинада водительский сиденьяның обогрев, обдувы бар. Эко-режим бар. Ушундай таза нерсе экен. Бул сиденьясы полностью бүтүн, дверной панель таза. Бул жакта панелдери да полностью таза. Мына чехол менен колдонгон экен. Полностью таза. Родной пробеги 434 000 экен. Ошондой. Азыр дароо эмесин көрсөтөлү. Подкапотное пространство. Мынакей, олар чечилген емес бурамалары. Чашка дагы целый, крыло дагы целый. Мынакей буралган емес полностью. Лонжерондору таза, удар жеген емес. Бул жагы да лонжерону таза. Бурамасы буралган емес, чашка целый. Бул жагы дагы чечилген емес. Родной стикеринде. Бул жагы родной стикерде полностью. Мотору мынакей өзүңүздөр көргөндөй маяккан жерлери, подтёктори жок. 400 000 жүргөнүнө карабастан мотордун иштеши өтө жакшы. Лишний звук жок.
мотордун сыртындагы защиткасын жок экен. Коюп беребиз мунусун дагы. Полностью жаңысын алып келип коюп беребиз. Ким алса машинаны. Ошондой туугандар. Салонго отуруп дагы азыр коробка текшерип коелу. Иншалла. Коробканы текшерип атабыз. Вообще пинат эткен жерлери жок вообще. Мотор таза, коробкасы таза иштеп атат. Мультируль бар. Мафон иштейт. Мультируль которот. 어떻게 성사가 된 것이고 어떤 선례로 남게 될지 관심이 Кимге машина жакса, бизге кайрыла бересиздер иншалла. Ушундай туугандар. Бул жактарда полностью таза экен, бүтүн.